The New Testament Hope or say apam foforo no anidaso no abusiafo na watwe asan akọ apro abeto yembio adusua ya de bro kota mu nyina no yewo adusua etoso emotwe or say the New Testament Hope anase apam foforo no anidaso no yetwe ho abasesia. And that's what said that to be sorry be ebeba and na me ajinkwa Yesu Kristo. Did Jesus really say so ebeba? Yes, okay. You know you can John 14:1-3 start. Nka papa na ezenke but she boni e koso. What you say? And that is your crowd you ni crowd so ma. So come and see me so. Pesa mo de mani see me so na mo Jimmy Tuma. Meet mama mo kwaje so. Yebema mu nyina akwaba na afenso ye de nchia sonko efiri ye ngaje nkɔpa Yesu Kristo nkyɛn de ema mu nyinara yebeda mo asenso se de biara da mode mo afidie de to London Ghana memenda akwandefo Sabbath school na afecho semu empensem mu kɔte mu nyinara adusua ye de ebrew no ɔse daachen yewuo ne anidaso a ɛwɔ yewuo achi na sa kɔte mu nyinara ye de abrew ye dikan asua adusua ne bebre na atwi mu se ne medi kan ekae no ye hwe adusua toson wotwe ɔse apam foforo no anidaso no maboafo no aye krado wa hasi enche bia meyo makyere mo na fi ahwe ye adusua no mu but answer na no me enkotie enwum emfiri London Ghana memenda kwanjofo church kwafo ho omu wia ye di adusua no ebeto am so.
yɛbɛda kwafo ase enwuma omde adi yen adisua animo ene na medisa kwanya yi ebeyi maboafo mu ba beboa na adi adisua yi ade abremo media musonfo Bismarck mensa mensa nifa yi super Elder Hansen Asamoah na na me adom Nyankopɔn de Elder abeka ye hu wo video mu ha say Elder ye mo akwaba great that's great that's say ye to nsafrɛ wo watimi aba me botra na se me ko manimu a na me ko sister Agnes Tete na eti mfimfin no sister Age ye mo akwaba that's say enen so ye to nsafrɛ wo watimi edi odo abebo odomo na me ko manimu nso a Elder Dr. Collins Afanso eneti etwo enwa no Elder ye mo akwaba medamase se ende munyina yeto ensa ede frame no moaba abusiafo mo nso yebeda mo asepa se de biarada modi mo fidie ede to London Ghana memenda akwanfo Sabbath school na feature semu empensemu ende na yebesan de asida piece nso ede ama Trebian TV Ghana omna de biarada sa ejumade yedia omo hwete de ko wiase afana nyina ede ma Trebian TV Ghana ye ankronkro djuma ku bi o ma fa TV djuma de ato mo so ne omo ya ne se onyankopon asem de o mebo hu dawro e de akire amansan nyinara se ne de biara kan bia na wo de ene kronko ni bi na chosem no mpokura wontimi nsua no aka bi akire obi usika kakra obetimi de abo atre bien na omo nso omo timi afa asem no de akobia se afa na nyina enti obo se ye de omo number ebeto yemfoni nani fa na frɛ obi beje so na no mo enkasa kakra bi obetimi de abo atre bien bia onyankopon ebe hirawo medam ase se mo gye atum se mo be yi kakra na mo de abo atre abn. You can contact us on 3ABN Ghana on WhatsApp number 0577-654896 or call us on 057-654896 or email us on info@3abnghana.org. 3ABN Ghana is a non-profit making channel. We appreciate your support to keep us functional. Please, you can send your support through a mobile money number 0577-654896 or EcoBank account 3 Angels Broadcasting Network Ghana 01600-8453-096-1101 University of Ghana Main Branch. Visit our website at www.3abnghana.org. 3ABN Ghana. Experience the excitement. Great. And na yen share yen addition. Which addition atifiasa na osi the New Testament hope ana say apam foforo no ani daso. No kwasem say we share lesson 4 na ye share the Old Testament hope. And this lesson we see about share the New Testament hope. Answer na ye be share yen addition mu no abusiafo ba bia obiara no katiwani na mema sister Age emo empire emaye. Amcha bompire. O church for panuma na ehwemu yo. Ehwo se wan kasa be church. Na ne na ebe kan bia mfi wa ready mu boy. Na pam from when da so ye ba be sin. Enya sunsun so wo yan ye suan ya ye tres no mo mu tie bia. Enti fa ye hu tu ye sampa oba de den kan de tot me no so beba. No wo so we ni da so ni nti. Ya da wase e wo wadum ti. Amen. Amen. Wait, entina addition no kwasem se se ne addition na o ma burden no. Kakra ma adrum pempen so bi a no kwasem se ayede unse ye hye addition na se no se ne ehu ye no nyankopon bo bibia pepepe ye de na bone ba ye ehu se ne ye na fe bone eba ewiase obonsam na obeda Adam ni if
na nam so na bone eba wiase bone eba wiase no edede na baaye na ebehu se owu na ede ebaaye na owu baaye no so na afidi owu a ede bembio na aka yemu se sa owu a na tese wo home no ko ba bi efiri baaye na afi no tie no ayede ye wo no so na ekọ no tie enimu se koba na sa na nidaso obi wo ho ana ene ekohwe the Old Testament hope se almost that time no na onipa wo mo nidaso ne se obekọ akotena baabi no makwa kuhia ni baabi ana nipa kwa baksa ka nyane akọwo mma wo baabi ana ne hu se da bi Abraham no David no mo ne Moses no mo nyina no mo nidaso anidaso se daachi bi owu sori bi ebeba ana nam ye agin kwa Yesu Kristo so enti awofo ne adofo no mo Satan ni nyina na nidaso ne se emre bi beba obesan sorry na fi ebe hu se ene se sa na tie dia ba trostem no e wonhwese obi edemayen ana samo ebe kan ya eye adisua etoso enu ne hu se ampa before Yesu Kristo krampo be wuni hu se usore wo no ye hu se nipa bebre wuye eno mo sorry ye Yesu Kristo nyane Lazarus Yesu Kristo enyane ni baba no na Elijah enyane the widow of Zarephath ne ba no na the woman na no so Shunammite woman no so no Elisha so enyane ne ba yehu se owu sorry bi krampo eba eye nhwesode adansidi ansa na Yesu Kristo krampo eba ebewu na afie bi hu se ene Yesu Kristo ni wu na obebu ye owu mawan ni hu se Yesu Kristo owu ma ye nyina ni nsunsan so ne sen wa obeji Yesu Kristo adi biara no obenya edebe eda enkwa ena afie ye bi hu se okay si Yesu Kristo tama na obabewu no na opredict se ebo the 3 days obesore na eye no krese owuye osore ya na evidence bi anase adansidie bi wo ho e kire se Yesu Kristo owuye osore ya na na ebihu sampa adansidie bebre omobombodea pasrafo ko ede eboba kese betu Yesu Kristo am daka mana no ebo apa se wo make sure so obi antimi but ni nyina nkosi aka His Kristo eze osore ye enyo no nkwa ne di adanse awufu ano mawu ano mo kan ho esore be di adanse omo amudi atro ne whatever ni nyina no in fact Yesu Kristo ba krombe yi no ho adi de kire obiara adi di adanse se ampa Yesu Kristo no owuye no wasore na fe ene no ye pese ye hwe apamfoforo no eno so nani da so no esesen sadisua we na ye ba be controversies bebre kakra e wo ho mfa ye be controversies ni mu bebre ende na im say controversies ne hyase nsem bebre wo ho a Yesu Kristo aka nsem bebre wo ho a Paul aka ane apostles ni bi aka ya adwene mu kesere ne enu ntine adwene mu ntanta ja ba wiase bebre ende ye be hwe nsem ni bi na fi ye hu ani da so anka sa New Testament anasa pamfoforo no ani da so anka sa no na etisen so obi wu a okotena baabi anase na etisen pa na fi yemfa disuan no mbra na wie na fi ne yegiafo no yetimi anya ntiase ebebre ewo ha senti yanka abosem for enne adisuan no yebefa afri 1 John chapter 5 11 and 12 1 John chapter 5 verse 11 and 12 nti name sister again why crowd wa ma yenhwe nka abosem no mo yenhwe ade wo ho no mo Hamtom mente radiase osi na yeni adanse no so onyankopon ama yenda nkwa na nkwa yi wo ne ba no mu de wo oba no won nkwa no de woni nyankopon ba no oni nkwa no amen amen atetse ye ko yeni mu no ye behwe sa nka abosem yu na fe yakasa yedi kan try the first thing senior Paul describe yeni da so a ye wo ewo yiwo achi ewo 1 Corinthians chapter 15 verse 12 to 19 no na yenhwe adusua ye bitimi asua free ehonom sanse ho Paul ke kan sem bi wo honom yenhwe senior kan no nimfoni a opese otwa kire yen osi na se o kan Kristo hu se obenyane na free awufo mu a ade na mu bi ka se awufo so wie ni ho na se awufo so wie eni ho a na wanyane Kristo nso a na se wanyane Kristo no a na yen asenka no ye okwa na manugidie nso ni ye hunu na obehu yen se onyankopon ho adanse krumufu efise yedi onyankopon adanse se onyane Kristo a se awufo nyane anka onyane no
na se ewufo enyane a na wanyane Kristo nso na se wanyane Kristo a na mo gidie ye hu no na moda so wo mo boni mu eno de nso na won a wadida Kristo mu no ayira se enkwayi mu nkwara na ye wo Kristo mu enida so a ene na ye ni nipa nyina mu mobrofo. Amen. Great Hans, my main fan shots in free say mfuni be na Paul pese utwache ye mfo ewo hase me da se me den chanso ema abusuafo a etie yin wiase afa na nyina isa give me that say na me na Paul e kan no a bit of repetitions na normal ma me fa brofo no enka ho se na be ya e bia distinctions na be very clear or say in 1 Corinthians chapter 15 verses 12 to 19 or say, now if Christ is preached that he has been raised from the dead, how do some among you say that there is no resurrection of the dead? But if there is no resurrection of the dead, then Christ is not risen. And if Christ is not risen, then our preaching is empty and your faith is also empty. Yes, and we are found false witnesses of God, because we have testified of God that he raised up Christ, who did not raise up. If in fact the dead do not rise, the 16, if the dead do not rise, then Christ is not risen. And if Christ is not risen, your faith is futile. You are still in your sins. Then also who have fallen asleep in Christ have perished. If in this life only we have hope in Christ, we are of all men the most pitiable. That's right. Eti enoana ye ken kan ye no. Na ne edin kan emrenti me pese me ko machi kakra one step about the hope of the New Testament and say in Revelation chapter 12. So Revelation etidumi no. A shall say, and there was a sign in heaven, a woman clothed with the sun. Yeah. Having 12 stars as a crown, and standing, her feet standing on the moon. Or baby, or you pure, not ufira evia, na instrument do me bonity, not the 9 esibo so. The interpretation, a mirenity, mamina short. Interpretation, and they say, Sa obano, asafono. Na sa asafono, ni bonity no, say, asafo unyame fa free dumienu ne ye Israel musia ko dumienu na asafo anase suafo dumienu ode omo sha ase no na unyame fa free apam dada no mu na wode ba apam foforo no na ewia no ofura ne Kristo righteousness na bosome no anenan sisuo no apam dada no the Old Testament. Your word is a light on my feet. Send Psalm 119 verse 105 e kan enunti send ye beti apam foforo no ani da so mu no esi yeti ase se bibia apam foforo mu fo no ekaaye no their feet ye asafo no ne nan no ejina apam dada no ejidie so eti the feet of that woman in Revelation 12 no sa ni da so a ewo go enti emra back say na yedi kan chapter lesson 4 na wo kaaye no na ani da so be na ye Old Testament for no ni da so and I say upon that them when it does so no. Yenim Job, yenim Abraham, yenim Moses, yenim David, yenim other people, Isaiah, yenim Daniel. Ye kan ni nyina. Wo mu nyina no when it does so ne say. Yes, omabo abrabotrene, they have struggled in this world, but omoni does so ne say, wo mu wu akotwen na mre bi ba Kristo enyane wo mu amoma sorry. And all the New Testament writers no apart from Luke, no munyina aye Jews. Apart from Luke. And so munyina so kiro e wo Greek mu. Na omunyina no omo amfa Greek for method myth no anasa nansesem no e na egina so kiro ye. Omunyina e de Jew for nyamsem mu apam no a omuwo a eye the foundation a ne nan no isi bosome so no e na e de kiro ye. Ti apam dada no mu ani da so no Sana na apam foforo no mu nso ani da so. Let me fast forward to ne yekenkan yi. Enti Kristo ewuo ni sorry. There are two things we are studying here. Ne di kan ye. Kristo wuo ni sorry no ma ye ni da so. Se nye Kristo wu ye no a
na osori ya o se nka ye ni wiase nyina mu mobrofo adentira every say nka setena mu a ye wo just 70 years kakra be ka ho ana afi adane o hawo ni amane ya ena nka enu nko mu di a o se nka ye ni di na ye nom every say owuo ene twato nanso ye ni da so no wo Kristo wu a wu ye ene ne sorry a o sorry mu adofo no bibia wo ye wasase su bia no hu se Yesu wu no ema ye eni da so bi na se eni da so no eye ade a no nti na ma ye Kristofo nti na Paul asem no kan o se nka preaching because the CDCs no mo ba be kire say oh Yesu no wangu obi si Yesu wangu se ne nkramofo kan no tu yira ena obi nso say owu ye na mbom sorry ye no wamfa ne honam ne sorry ye o sorry ihunhun bi mu ena ode ekọ baabi but Yesu ekire yen say o sorry wo body mu eti first of all ne Paul person kan say Yesu obi wu na se obekwa kwotena baabi ama ne body no ne soul akwotena baabi akọ heavens dia nka Yesu ne first person and case woko but o say o sorry in body okay he rose up in body okay na ode ne ho kire ema Thomas impo ede ne nsa kan so fa nsa kame eyemia eti obi wu a onkwotena baabi o twen ema Yesu Kristo enyane no ansa yo medase yenko ya nimo wo hwe a nchechie utim sesene wo hwe donation na Paul di kase ya na chese sene wo che Korontofo no obi di nchechie bi aba be kire omo something different enti na all lay emphasis sa wo no afutu ben na ewo maye samre yi ye won krofo bebre omo so mo kire niema bebre edien na yebetimi asua free ne Paul kire koma Korontofo yi wo yenso ye Kristo yi mu yo me no best back me da say I'm say na o twe be ye mienu adisua sa asemi ba mu say a very important say yesua nyame asama you have correct understanding of theology yes because one tiasi ya obe o how be brebe ba kwan ya obe faso obe bobra na wasomu nyame eno ntina sene aso penyi hansi a kire mu kama na omo advance that argument argument no kra na ababi dra sorry mu na Paul say why waste your time I didn't know say omre asum nyame say wonyi ni say Yes Christo wu your sorry na enam so sorry ye ntisi enso ye wuto asemi ana se obetima nyane ye na say sorry a wo ba nyina no eye just say now betna asase so dia ane wiasefo no kra o manage esen ye okay enti ye very important say ye begia tum say ye Christopher no the foundation ye nyame sum ni nyina na gina Bosha nyame de ama ye se dabi si ye wu twase nuana se kora obeden obenya ne ye na nemrem so nipa bebre na kan bebre ko YouTube a ye nipa bebre o mo make mockery about Christianity about say Jesus Christ obesa babiem about say Jesus Christ obeba benya ne ye ebinom so kora de o mo kɔ the extreme say o mo mawuwu no kora mpo o mo wo heaven dada na o mo maye adeboyefo so o mo wo bronsam jam be we nyina no de Paul kyerɛ say yamma onyankopɔn kwan no nkyerɛ the right theology fese ya antiase a ebetim de how bebre amaye acho kaka mine ka ho ni se o se mindset a wo eni abraba a wo enti se wo to na otinya me bia ni wana se second ka me bia amba the kind of abraba we believe in enti wo sorry a ne o pe bia na wo ye ne o num ne o di bibia because they don't say wo bia ni ho enu ye extreme outside but yen so aye wa sorry fie ya braba ye bone dem ba na kire se onyame bi ba ye twen no ye she ya ta de she pa mo bi ehu ye ye be bi be ka sasu mesi do ya ade ye motive ya de ban any day enti ya nhwe ya obi suti ho eye mockery of nyame se second ka me bi no ba ye betina ha asum de akọ bonsam ti ya me hu ye mo bone nya the right mindset aye de beso yo me da se pa se mo aye sa ama enti ye hu sene na Paul pese o tre na fe afutu a ewo ho emaye yensan to aso na yenko John chapter 14 1 to friend because asem we nso no ye ka to ho no mfie be mpem mienu na betwam still ye hu hwe great ebinum aka ho nsam nso bebre yenkan na fe yenhwe mfoni e wo ho ne yenhwe afutu a ene adusua betimi asua free sa asama John so etro no 14 1 to friend nso Ose
Mamu akoma ntutu. Munyi onyankopɔn ni. Na me nso munyi me ni. Saa bia pi wo meje fie. Sa ente saa anka makama kyerɛ mo sɛ merekosiesie baabi mama mo. Na sɛ mekɔna mekosiesie baabi me mama a meba bio. Na mebefa mo makɔ me ara me nkyɛn. Na me die na nia me wono mo nso mo aba hɔ. Amen. Amen. Yes, asem we na nkrofo bebre sɛ ka odi breacher fo free Ghana kra na ekwa. Nka over 2000 years ke babi okwa kosisi nko nwie ebinumu akanse bebre de afauntie na sa krampo we atrosem nya Yesu bia ni babi a wo ba asambe ne wo fakasa asem anwensem bi keke poetic yi bi keke ana se ye kana tra keke ana se gidie bi ana se ni daso bi wo sasem we hu no correct se ne o kan ye no you see asama o kan wo no in 2 Peter chapter 3 the whole of chapter 3 no in verse 1 to 18 no 18 verses in eka asem kroya you see in Peter's time that's the first century now used to call now 100 years grandma but people have started making the mockery yes say okay so obeba da o my yes and Peter address say yes nipa ebe kasa scoffers and mockers ebe start yes no man and the more it goes longer the more we get more people to mock okay but the question I bisa ye ho say is it our time yen mra ya sha to ho na ye de twen Yesu ana wo no ne mra wa hye a wo de ba na ye ka ho asem enti Peter kura ko so ko ka say mammo mre mfi say mfi apem eyo nyame eni so dakro na dakro ye nyankopon eni so mfi apem na onyame wo nche ne bo hye ho sede ya ebim susu se oche no na reason ti ama no ache ne se ne be ya wo benya adwensa kira na me menya adwensa kira so there are fundamental questions we are asking here first and say did Jesus really say so obeba yes okay nti no ye kan John 14:1 to 3 no nti eno no ye ginidi ne bo hye nyina ye ane any true if you say John 6:46 no okay ho say ne me maka ne eja naka ne nyina ewo mu pepepe then we come back to another one say ene cha wache no has it got anything to do with us what should we do question is you be say ho ne say everybody na nanka ye elia nka omra 100 years and I think say what about 150 years ago and 50 years ago and 10 years ago yes say oba sa time no a me amete hey ka me wo hena mka maka ho asem sa eti nyankopon no amra wa sha to ho because ono ne bo ade and he knows from beginning to end oni mra ono ase afedie eye now yenko ye chibiem in from time obo ade pa woni pa ye bone no share bo Genesis 3:15 say ojefo bi beba they were all looking out for him it is science and over father chair about 4,000 years and over say that time no who was complaining so ojefo no mind because enke nyame ani so no ojefo beba de anke say nti owo Adam ne din o de to no friend Adam ojefo actually no nim say one ne ojefo na seed no ka ne ho asem no say owo Adam sorry Cain sorry nti 4,000 years ojefo no ba later the Bible in Romans no say na mira no so ye no when it was the right time not for humans but for who? God onyame mre paso ye no o ma ne ba no ebeje ye o se me kwa asen ya babiem who determines emre pa on famra so but Peter 2 Peter or addressing me ntimi nkan ba me so kroto na kind the whole of 2 Peter chapter 3 so ask office here ene ma hu YouTube ene Facebook na grofo young Ghanaians yes we just say asemo o kan pese me chipu in ne say nti a Africa and develop ye no because of say ye wo adwen bi say Yesu ba they are preaching say Yesu ba no na ma ye develop and if I hear that thing I see say asem now can you very hollow what the pakron what dream sapa nti a what dream so na say abrochire he ya yetie Britain ha omudi nyame som say Yesu ba na teteye America omudi Yesu ba na teteye but they were able to build their nations he for na ya kan nyame sem e ka say Yesu ba e chen nkrofo we yes but
they were able to build. To the fact that yes, Subana in Chile foundation of them reform. It is pure wickedness and lack of planning. And I'm Africa and yes, a war bench. Yes, Subana war bano can't set Tenassi, a bobra, maybe Chirao, Amana ye, but a dinosaur no bar, Sadiano, is no more in use. And no Chile say, yes, Subentia, and yo whom be a Yeduma. Yes, dear, Obeba, no matter what, you will cry. Sanity. My main kind 9 pet. Was here I didn't try any butcher, said the binum bunny said a tree. Naimum, a man butcher mamma. On pese, nipper bear arabeira, Naimum, or pese won't you now but I didn't such him. And to me, you think I got a full pity say yes, who bent here. And then Papa Ness and Kay. But she'll bonnier, of course. What I say. And that is a young crowd, you cross over. It has nothing to do with development. That's right. Great. And in other words, so more or more year with scoffers now or more cano. Say or more analyzing the year power, or Montina Radimayo. Exactly. Because Sankoma Sacro Madian Coaba, and your four instance say, Ebia obey yes, our treno, a radisi or per se, or be a sacra, or chairmount. And 2 days or cha, the simple and says Sacrawa dream, or Sacrawa dream, a bema nemayano, a bassin, a bebe bassin ye, Washington. We said, Didi can or share bono, a buy. Inti, we can rest assured say, the second one also sending washer bono, the drew our paper. Every time Minister Miracle, but my member we anchor the state of the dead, no one sem. And I say, immortality of the soul. Yes, or body, no, as or cause baby. Now obeying. Obessing abe biem abe fire and say yakoho. Jesus knew everything. Senkasa time no walk and no ni mu say Peter be John be Andrew be Philip obia efiafo ni nyina be Bartholomew ne omu nyina be and can you obeka say me ko ejam na se muwu a mokra ebeto am wo no mo be there. Jesus could have said that easily. But only mu say wuwu a wo nko ba bia you are not coming there when you die. It no say me ko akosiesie ba bi na se me kwa even se mo wu mpo a meba be nyane mo na me de mo akọ. Why would Jesus know say uso no wu a okotana paradise and heaven? Ah onim se suafo no obefa wo mo no beko na obesen aka say me ba be fa mo akọ. But the question is, Jesus never thought about the fact that say we are so kotena baby. Onim say we are wo twen. We see so no abesia ba biem. No abefanya konia or no awo no or the yakohobi. That also answers the question of the fact to say Jesus never thought about the fact to say Peter ibe wu amani so asori akotena baby o so no one ebe ba befa no mra obesia ba biem. Great. Madam wase pa yenko yanimo na afi yenhwe near Etwaso, young quite near John chapter 6 in the end. I will raise him again. John chapter 6, verse 26, all the way to 51 at Dawson. And may be moved, verse 26, 35, 40, 44, 47, 54. Na ye sama or can walk on 26. Na yes, you boy one say. Mereka achemu nukura mu pa ara se enye se muhunu nsenkyereni ntina mohwehwe me na se mudi panu no bie na mumme yentra na 35 so say na Yesu say won se mene nkwa panu no de oba me nchen no ekomre ne no da na de ogimi die no osukomre ne no da na ye call 40. Nse na ye ne meja no apedie se obiara obehu oba no na oji nu die no nyankwada na menya no eda edi akire no na ye call 47. Okay. Nse we can akire mu no kware mu para se there were didie no what da nkwa and patron the next one is 54 no so say there odi me honam na wono me moja no woda nkwa
na menyane no eda edi akire no amen amen great et no yen show yes Christo associate da enkwa no with the final resurrection da enkwa ne owo sorry a edi awie no mfoni ben na o twatwe ewo hase yeah John 6 Emma a really beautiful story yeah Shasi say na Yesu Kristo wa kanyam sem nipa bebre aba e kom de omo nipa 5000 wa feed omo and from 26 kon o feed omo wie ya na omo honam fam aduane o manya aduane adi jom se o sadia ne yanya no hene na ne de bia kom de ya no ase be fa ye chance ne aba kom de ya ne ya banana na ma aduane na Yesu reject ye opam omo koye na omokoye no the next day come dey omo no msan ba biem na cha say de na opese some o kan first day na come dey omo no cha say waka gu o ma hye dan tia se ye enti ho no ma sermon na sermon no twe o ma dwen si no so say ma ba say mo pe biasimo aduane na edi na me ne bread of life na me bread na me de ma no enya bread a wodi e na ebedro nwere na come de wo na rather say mo be dwen biase de no mo mfom ani nsi me so fisa mo de mani si me so na mo gimi tuma metima ma mo nkwaje se mo wu mpa metima nyane mo na sa nyane no ebe happen emra mesa baby enti na lesson na Yesu ba mfa yenya no practical kakra me je say the practical lesson be near free and said there's nothing wrong say ye Christopher ye dwen we are say near man so Yesu ade ye adwuma ye nya nkwanimu but the Jesus say kapa ne say senior can establish no the whole of Christianity no senka ye we are said ye benya we are see more na nka there's no point say yesum nyame fi say we are say for omunya more omunya nije bebre sen ye na mom yemfa ye ni nsi awrade so na yen work on ye nkwaje na senior Yesu Christ catch omo no se ye de ye ni si no so a ono be ma ye nkwaje for life na san nkwaje na beba emre obesa ba biem that's right great amen me that's it I can't me first I can say won say o ti obesori ye bia just say yes you am ye twam na hu nkrofo a onya ne nyane omo ono akwa ne sorry mo nyane kan no ho enti me share nkra ne say ma ye ndwin search because see ye cost akwa di 1000 years ansana asane number so obasa asisu da say wa winyi ye kwa onya 100 a what 5000 mo akase enti che say nia ye nim no ni nia ebenya no eye more maranatha say cost be hu say heaven is even too cheap e wade aye fam ansa na ye duru ho nti onyame mbo aye na ye ngini ye nya saagidie ni say ono na o se obenya ne ye oye bi ono awu ye so nya ne ye nti ye ngini say ampa obesan ba bi no obasoso ye wu mpo aye be nya amen ke ne me de e twato ha ne say Yesu no ankasa appointed to ne ho say me ne enkwa pa no ne mafa mo chensen ne mo bu ne mo fork and knife mo ba beje no e mankwa enkwa e man say it sustains you a little bit for a day or some hours so you go hold the no pa enwumre wanya bi ani anka ho na asem ato by we dey Yesu say me ne enkwa pa no the appointed ne yekinkan ye no 54 no ye odi me honam na ono mi moja no he was pointing forward sabre we know unyanya ewrade didi o and so now we can point to the symbolism of the Lord's Supper ene ne honam a ye di honhomu ene ne moja ye no eti ni o mankwa Yesu that is all open kwa ewiase a aye basa ya ye hu ne ye nye ye hu Yesu nkwana o ma yesa nkwaje ho ani da so no and he does not lie okay enti mo ma yemfa ye ho nto ne so yie se wonnim no so appeal na elder doc di kan ye no therefore it doesn't matter where you have been onyankopon atre ne nsem se obejew ne hia ne se obeji Yesu adi obi say it is more difficult to be lost than to be saved because saving ne de wa ye ho bibia ma ye very easily say ye Yesu ni ye ni nachi
o pesa wo yira a gesa wo yira wo ho a bo Nyankopon sa to twene eje wo hu firi ne nsem ansama ko yira. And this is where people are struggling to be lost. There are many people who are struggling to be lost. But I used to say, bra, na obejo. And I was say entiasia ya kan. Who say those times no be no moja no be din bana na ye tuwade. Enti sometimes say yenti nyama bi ase a e wo nyamesum a better say ye be hwehwe than say ye be ka ensema eni. Because nya wonti ase ne betimi di ma wa yira since we be hwehwe no kran. Yo madam ase say ye be ko yani abusiafo ye gusuara ye hwe apam foforo no ani daso no ne se ne maboafo church mu no yankwe say na church bi nso aba Tesalonicafoɔ asafo no mu a na omo nte ase ya akoye te se jama Yesu Kristo ne second coming no omo obeba beto omo muye nko a ena obefo omo akosoro say na sa church ya akɔ Tesalonicafoɔ aso ye twese ne Paul correct sa de we wo 1 Thessalonians chapter 4 13 to 18 ye hwe mfoni a Paul twa Tesalonicafoɔ ne hwe adusua betimi asua afiri hono Tesalonicafoɔ mu medika na 39 yimu du miensa ekopim du nwotwe no ose entifasansi ewufo na anuanom won na wawuwo no ho de ye mpese yesi muso na more anho se won a aka woni ani daso no na se ye di se Yesu wi na wosori bio a saara nso na Onyankopɔn de won a wawuwo no nam Yesu so beka no ho aba na ye die yenam Awurade asem mu na yeka akyerɛ mu sɛ yen a yetete ase a ye beka akosi Awurade banomu rinsane won a wawuwo no ho efi sɛ Awurade no ara de osebo obofo pani ni Nyankopɔn toto bento frisuru besane na Kristo mu ewufo besori kane ansa na waba abefa yen a yetete ase a yakai ne won nyina emununkum se okohia Awurade ewiem na saa na yene Awurade betena da enti mumfa nsem yi enchichire mu hore amen. Great yen show ha say na mfoni ben na opese otwa kire Tesalonicafoɔ yi many of best marks and you di kan chirichiri mu no sa nana esi wo Thessalonia safonum na adwenkyerɛ bi aba se Yesu Kristo bo a omo obekɔ heaven no e ye omo obeba beto omo a omo wuye no enti abakosam kyerɛ sɛ na omo ye de omo ye bia sɛ omo nipa bi yare mpo a de sɛ omo ye bia sɛ omo be preserve nipa ne life sɛ omwu no na omo aye nanso so try sen kra bedru baby no na nipa no wawu enti ohwa na bia omo ame afiri mu omo papa afiri mu omo ba bi afiri mu omo nua bi afiri mu na de oyaw bebre eba omo so enti at the funeral last funeral no omo hwe nipa nanima no omo di yaw say oh you believe ne say so betimanya sa heaven betimanya part of it and say Jesus beto alive na mebusuani a wawu a man preserve on life me hu ne biem na ho ena Onyankopɔn nam na sem so fa Paul so katro mu say me tron sem we akere mu na manye ignorant yes na obia wawu ewo Awurade Yesu Kristo mu no say Yesu Kristo ba sene o presenting of Christ is so beautiful or say Awurade ba the dead in Christ or more mawu Awurade mu no no be kan sorry o yes no ma sorry akowiem ho na so nkowiem ho a na Awurade tumi na ode esa nyane omo no ode sa tumi na ode amaye nso a yete ase no ne yakokon mo ho ne yakọ eni Yesu akodi na eni awieye odofo ebia wotie me wahu your custom ni your traditions bebre ewo sa adwenkyea bi sometimes obi wu a yetimu so o how bebre ebi a wahwere wo maame wahwere wo papa wahwere wo babi wahwere wo nua bi ebi a se simple american wo do wo paso quarter edition de all boy ama yetima ye ne say or prepare ye am ye face our own death and the death of the loved ones around Onyankopon asem ka kire say Yesu Kristo ba
na se wawu ato asennua na se a nkwaje sembo ho ma oni da so ho enti the most important thing is say se ye de ehuma nyankopon na se ye de ehuma nyankopon a eni se ye de areho eni to no se fa sansem we comfort one another with these words. Great. Yeah, mama touch on one thing. Omo propound immortality of the soul. Omo gidi say onipa wu a ne kra bi kotena heaven ana hell ana bibi no. Asema wo verse 14, person start get sign kind bi. Verse 14. Verse 14. 4:14. Yeah. 1 Thessalonians 4:14. 4:14. Ose. Na se ye gidi na se ye gidi se Yesu wi na wo sori bio a saara nso na onyankopɔn de won a wo no nam Yesu so beka ne ho aba. Good. That word no ebeka ne ho aba no ni omo e kire ne say Yesu de omo be free heaven aka ne ho aba interpretation. That is interpretation to support the idea say omo wu ye no omo heaven ti oba na de omo aba. That is not the meaning. That's right. That's also doc touch ye say ni ntia etisa na omo kan ho na omo agya the next verse now say 17 no. Yes. Yeah. Or say na Christo mwagufo Sorry, Kane. Enti yen ya tiase you know the first thing we will see in say sa awufo mwadi kan ni san so mo sorry Kane enti omo kan ho. Yes. Paul was trying to explain what will actually happen. That's right. If he says or kan ho firi so ba de a e fe na o sin aba be sorry bi. It doesn't make sense. I don't know because you come to heaven or then free where bad. Enti ye kire say I obeka na ho aba. Anka omo ba de omo ni abofo ni nyina de say bo na eba me wa. Na omo san be sore bie mu sese. What Paul wanted to say is by the time we will know as living ye tiase ye behu no. Na sa afo ni san so omo sore kane no. Na yen ye hu omo so omo ni Yesu akode omo kan ho twen ye say yes, you best touch in terms of can warm. Nasana, any on the car boom, I could do that. And no fancy me. There is contradiction, say, of you thrown a bad year, on Simon and free him. And again, another is coffers, no, as a serious for no, almost say Roman for the Romans, no, a baby. Omo eche Christo ni bia o yeti se Yesu beba benyane no o se yebekuno e no se se mukumi kura no a Yesu beba benyane me omo se ne ye be ye woni ye womo ekumu no e na womo ehye no e na omo kufa ne nson no e ko petingu esubonten esie bi mu e na omo ba e no mbeka kire omo aka ne se atwetwi ye mu se ye dikan ekumu no ya shino nenso no kura ya pete egu ayi ya nhwe ba bia Yesu ba obenyane na fa and this is people's dilemma. Yes. But ne we fi say before asase we ye be bono e obi anu mu asem and o kan ya asase ba which one is more difficult to do ne na enni hokura wakama na ba ye any near at least or was some son of or one who be was as so be point of contact or the be you know e mu be here na eden etiyan ya dwen mu no bibi sa me say na say aboachi obi we na say ye kochi aboa no so we na say yes you na say nipa no so make ye de no aye manual ye na fertilizer akodua no ma dem so yasen akotwa with all these scenarios so Yesu ba him na obe sori afiri obi so a ye de no ye de ne wofa ekoto no so o amena susa adan a o say amebei you see no o ye tini ni okwan sore ni wofa no ye wicked ono so na ye de na beto no sui na Yesu ba no wonyane a ne wofa no wonyane bi obefa hen na we sai wofa ho aba ni nyina ye dilemma ye ha ye ho Yesu say menya no kwan ofa so bo ade without anything no sa na odi be nyane yen without our knowledge ye nya ye no ma no obetumi aye na ne ye nimu ne say ye wu a o say obede yes Bible ni passage but nim say Isaiah me refika ka o say epo beyi na wufu ama asase di nti na bia wo hye bia so na me say
I can get some Thessalonians, someone will say, Yamo, your don't for him over whom for so say, or more a woof on the Benyan canny. Said at least be out to put out womb powder when it does so near Nijium because in him say, Ye Benyano, that's so bitty as in pound on sound. So Yambi, your don't for him over when I'm great. I'm saying, Yambra no air at Tia Moma, Yan, Nafi, Yan, sorry, so. Yantrani, a year will have first. Corinthians chapter 15, 51 to 55. Another assembly of her yen shesene amount for interpreting na Paul so chemu sene Paul tro no yen hwe interpretation for them na yen hu sene ye be kira afa 15, 51 to 55 no. Position. We come when hintasem. Yen nyina renna. Na yen nyina besachira intamso. In perfume. Tutrubento edi achire no hyan na obehane tutrubento na wufuo no anyane se wona onproda na yen de ye besachira na etwase de epro yi hye de empro no na de ewuo yi hye de enwo no na se de epro yi hye ne empro no na de ewuo no hye ne enwo no enu na asema watwere no bebemu wa mene owuo nkunimu owuo nkunimu hin owuo onwo ye wo hin amen great enti ahuntasam no ene epese ehu sa ahuntasam na amanfo say secret rapture or something me nim se sa na Paul pese o kire e wo haseya that is me sometimes me who be am free me enti me who be am free ni say if something is so plain and you try to make it ambiguous, complicated, it's your own choice. And you want our person we oh, obi started kasa me no we didn't come. You na your hand you didn't come. And I'm saying maybe come hintasem. Obi a misali say hintasem be ya. And no ade na hintasem no. It's not a mystery anymore. So there is that mystery no. A mystery in the sense say a bibi a yen ya bi ntimi ntiase. No na ye can say. The question of say so obi awu adansuo mu. Na say nsuo no aboa bi awe no na aboa no yakoyi no nso abawe na nipa kro no wi na san ewu wuso wu ye no wasi ye no kra wi si ho ko ye de adane ye de si dan say a football pitch sa hintasem no as to how you will rise up no ye hintasem ma ye ntimi ntiase but owi ye no all to hintasem so asema make catch am na hintasem ne say at the sound of the trumpet minte say about trumpet a secret that hintasem is not about a bit more general say okay say a mystery no there is going to be a secret rapture 7 years before Jesus na obi tika mu a obi na twero somebody film or your 4 series of films but now 16 volumes left behind a book my kind a fun baby my main kind but near opeso or no a methodology a myth a he didn't even have any biblical background but omu person omu digina we say Paul say okay hintasem ti ade ne hintasem but hintasem ni nyina ne say ade a ye kan no e hintasem say ya dwen mu no nyankopon ko ade betumi aye sa ade we eni say Christo mogufo no ebe sorry say you catch Thessalonian for no and you catch Corinto for na ye na yeti ase nso ya fatira won tem ohare so na ya hye ne ya ewu ne ewu ahye ne emu ne pro ya hye ne empro intercept how can you tell me say me am tell me body at a glance ebe change bibi am metimi aya na intercept however nyame besi aye no bia na is a mystery say ne owufo a wawu nyame Yesu betimi akasa abo aben ama say nipa na free grave mu apie no hintasem say there is going to be a secret because okay hintasem no ono a kire hintasem no mu say Christo bebo aben with the sound of the trumpet no awufo be sorry yetiase ye besesa so a hintasem is not based in secrecy. That's right. A hintasem is based in how it will happen because ntimi yetiase nyame kwa na nadwin mu no anani tumi mu no obetumi aye. This is the mystery. It is not in rapture. Sene amanfo cheche no abusiafo no say yemre no aso because sene omusi kan mo rapture as na nka me mo tuwe as a host mo me pe question bisa mo bi hu answer ma ira question no one be bisa
Question me mama titiro say sister give me bisa wa say na Zagini ho. Why you sana e from na mkrofo e ya na ansesem but e I was say a Christopher bi atimi afa asasem we well couple e omu gidie enam so omu di sa gidie ne de bobra me pam cho rapture bi ani ba bia so some can rapture bia there is rapture the question is near ebesie no near Yesu ba nsesaye ene the word rapture means extreme happiness. Okay. Rapture the word no word. Yes. Ebesie say Yesu ba eni gie beba. One we be story. That is rapture. Ye na ye tiase. But ohim secret na ehye ho no. E your bonsam profound. There is no secrecy in Christ coming. Exactly. In Revelation 1:7 no or say na kwemerba anywhere na all eyes. And I say it is audible. Obia behu. Eti secret rapture bia any ho sa na say in terms of our happiness. Very good. Into bibia ni we be adasem bia. Oh say there be make say what bibia say ayemrema. Say woni 1 + 1 is the difficult thing in the world. Enti say minia mestre say wutie na say wonnim na ya ka no nte ase a make contact baby I will be a sorry will baby bet me a connect you bet me no be a year this year ade a chire wadwene no bet me a church na won so benya nte ase nti me disa otoman ma obi a oti a onte ase se o make contact na obenya nchirche mu bebre se kakra ya kan wante ase yo madam asem se yemre no atiaye e wo se ye sorry sir adusua we so na ye de ye hwe na next week no so ye de next week de e de abre abusia for adusua ye de abre wo no eye adusua no kwasem no wo se apamfoforo no mu anida so maboafo na boa ama ya cheche nema ebebebre mu e de men yesi nyina yesua adusua atronkopa e de afrisa adusua dasende ye de adusua etoso en krono so e de bebro no eno no se akinkansama na se che ne bobra ebobra no kwasem so se contrary passages adusua we ne very very important no kwasem say me says bion very very important because ye be hwe nsem atwosem kan ene se ne nipa 10 nsem no ene se ne nipa kire nsem no wani ani ene se ne edi nipa dem e wonte ase e wose anya e wo nyankopon asemu maboafo no besan aye krado na fe next week this edition no e de abramo nyankopon enhira mo ba bia mo biara katwani na mema dog enhira edition so e mai na mema mo me mo mpae yera yesu da wase e wo wadisua ba ye nchen ama ye ni age yen a mre bia atwam ne ani anidaso efrise ebia ya hwere ye ja ya hwere ye na ya hwere ye dofo bi ya hwere ye ba ya hwere ye busuani bi enna wonam adisua so a kire ye se wo ba biem na wo a wo hye bo a edikan wo ba ye no wo bo hye a wo hye se bedroom mre bi besa ba no ebesa wo besa ba na wo hye bo se wo ba omo a omawu ada wasenia na se no benya ne omo na yenso ayetiase no wo de aka ho na wo de akodi na eni awiye ani je semben nie yera yesu mesre bebre se samre so dofo bi tie na wo ko hawmu enam se bia wa hwere ne dofo bi anaso no anka sempo da owu mpaso na ehunahuna no na de awerehwo hye no ma yera yesu fadi suen so hye no den amen se wo ye onokwadifo wo bosha wa hye bia e nokre na wo bosha se ye tenase ase tena pamawa whether we are dead or we are alive promise I would yama e Thessalonians say ubeba now the sound of the trumpet the dead in Christ shall rise first adofo a omawu a yadofo a omawu mre twam nyina so motena semawa ubenya ne omu nyina na odi aka ho edi wako edi akọ soro aheniem yada wase e wosa bohensem yi amen amen